Hello, maybe also Sunabon Southing. Welcome back to my channel once again. Tonight video hi mut lo sa kong sim hi zong la sim lo wa poi mo hi ga kong sim lan. Today tonight hi chỉ phone hi ka phone alui ba hian Poco M3 pen cho hian kum kha ba ka choi na lai hian hi zong le since I got new phone already tai ka phone lui ba hi ko unu ka pi dinga hian ko Oppo phone pen hi ning kum merge a chu kan cho hian tha ba hi tu kum me a chu ka cho hian so tu ni hi kabuya dinga hi za chu thil ho hi ka thot dia hian we can together with my sister ko un to ka tim to thai point tu nai hi song le passenger la phone to kanu medicine ho ka thot dinga hian to like a responsibility le mama jing ke him a hawe ni ya hu nang loi le pai hon jong ka koma sum pai tu thum daw ding lang azi cho I have a big responsibility. I'm not rich kan vai cha tu na zong hi sumpa ka gala hian ko mai hi okay min te ka sim hian silanga ho right now I'm at Kim Pastry home. Okim ko mai sumpa ka gala ta hi ka kanu lo hong ka gala ding a hian aban ting le phone ho zong ka thad ding hi za chu vlog nyau ka him bo hian this is my Oppo phone. Here is the original charger. I still keep it. Abanting na chi ka phone lui pa hian Oppo M3 hian. Still it's a chi ka phone hi very good condition na hian ala hian as ahoy na lai hian abui ma cham point ahoy na lai hian hi jong le chi ka umun a phone na sit za chi phone ni ka thabu na hian abanting le. Here is my mom medical report and hamasa chu kanu lo hi hanya dian pi hian a hi banga chu since I'm out of money, I'm broke, so I can afford to take her medicine for 2 months. So thakana di kanala enta he thakana di tu hi 1 month hin na hin alone ne rong ke chai tan abating la ren kai langa ko hospital khat nomin chalai hospital ko asthma lo kala pa kin dinga hi my mom, she is very weak now. She is suffering from I don't know thyroid zong anai I think the asthma zong anai abanting la tula to hi now bulang sunglang ka jan lai ta hi kanu zong every mona hi check up ka pui te te hi like check up hi khan ve hung le lo ne chai le khat ve hung ki every mona check up ma ka pui ji chun na tu ni check up ni hi za chu ama hung thei ka poi a ha dam lo jim chi za chu alo ho hi ke la de this is the receipt. I will spend like 3,500 for her medical charge. Abanting le ren kai lang asthma lo ko kala pa kile izat sai dam kya point, but I'm working hard and earning hard just to support myself and my mom, and sometimes I have responsibility in my family. Ka family zong ka la ka vet ngai ke zong ka che vet ngai ka loi ho zong ka vet ji ngai ki he chi zai ke hi ka thu sa depression ka nei nei na ka chi de tai in zong le. Thank you so much guys. Zania zo ka video bo zo nei hi ba pi bin order ho zong ka business promote na video ka hin ho zong cho lu si tai nei hin reminds you bin nei hin ya do jing lo bin lang hinta request ka himbo hi en chi ka phone tha pa hi to video ka bolna Oppo Reno 7 hin effect ka hat mama ji ke ma hi kan ya zong san san jing yin an ne the mo pen lam so ta hi sum ta ke la din kala chai le hospital ka chi ding hin hospital ka chi chai lo kala din kala chai le ren kai langa ka tha ding tain so tu ni ka mu mo ba la jing sai ka chu sai jong su sam thai long nam tu ni ka sum za sai ting si si za ni ta na hiจะกดมันทำกับตาจง This is 5,000 rupees I have to spend tonight today ซุ่มเล่าเงิน
This is our hospital. Ada ho hina. So hi. Chaka khat boye. Finally, I have hospital kaga chai time. Ideal hospital low ho kaga chai time. I spent like 2,500 just to take 3 medicines. Tôi chung ai kanu hi chắc cái mà không thấy lâu hiện tại không thấy lâu dạy thì lâu ho thì là khả năng thì có thể là việc hiến tôi lâu cái là chạy á rèn cái là cái chỉ riêng rèn cái hospital khả năng asthma lâu cái là ba đấy. This vlog will be ended here. Abang chính là cái content to cái video xí mà cái tụi tập point. So here I will have some refreshment. After that I will go up to Renkai site. So here uni dukan ako mahin. Chula to ading Marvin ading Marvin dukan alag pen. Ama ko mat achi pen hi piap tila zalda hin. Kuida bang hi vlog mo zalda duo maile ana try even. Malveng opposite ipiham unin slay. Opposite to Circuit House. Opposite is secretary house that you Circuit House, and near District Transfer Office. Thank you. Za su kai do hian chai zalda ho nang ka try theo hian a thiu zu ho zong a tai tu the hian tu la ta jang lam ka sunga ja dukan chi pian a hi. And now tôi hiện phone zong ka thật ding a hian ka thật ding le ringala ka thật ding a hi zin a vlog hin ha bol da tan ka tin ka chaman sa no vlog ka hin bol ta hi tan te. Now I have reached another hospital in Renkai. This is Renkai. This is bus parking and window parking, and this is the hospital where I'm going to buy my mom asthma medicines. Let's get into. Oh, this is the hospital. Now I have reached the hospital, and this is the hospital, and there is a pharmacy. They send me back to another door, so I'm trying to round the door. No, that's Buddha fit. Yadu. Có thật đầy tài. Kung ama ka makai jang ai rồi. 130 cũng phải uai con. Tất cả ta cho. À trời tài, anh đã thả đầy tài. Tạm ơi em nung ai đấy qua, cái cua tàu hành rồi kia tôi. Finally, I have finished everything of my work today. Kana to daw si kacay tayin, kana vale ka diyan sa to. Dahil ukim kong kanong hun kitain, ama thiyo zong kan lapi hin. Tuni to hospital. Mun thum to. Halalay ka kapha tam. Kasumpu daw si kan chay beng. Chang kha tam mo lo ka za chay kay chula. Katiza. Hay là anh thấy rồi nó ra mùa lại bị cái gì đấy. Khó hả? Cái tốt là cần nông bộ bên này. Cái bao miếng tôi này chỉ dùng video sử dụng akipah tôi cái sẽ ham một con thấy được point. Cái là các câu hỏi sau tôi biết rồi. Thank you so much guys for coming here and watching this video. Thank you so much. Hi. Hi, hello. Hello, mi pi zo si tita. Hello. Mi pi. Ho. Dâu xe. Mang phà. Bye bye.